Abu Sabraddiin umaatu waa'ee amaanaa tana nu himi nan je'ee haasawni isaa haasawaa guddaa haasawaa ulfaataadha. Hedduu takkallee natti ulfaate haasawni isaanii haasawaa kana irraa dubbachuufi garuu dirqama ammaan tana yoo laalte waan akkaan nama gaddisiisurraa amaanaa jechuun yeroo ulamaa'in islaamaa ibsitu waanuma ati khannuu fi tiisuun sirratti dirqamaa cufaatu amaanaadha jedhamtii jaan akka shari'aa islaamatti. Ammaan tana amaanaan tuni ilmi namaa gantumaa tutuutu guute irra hedduun isaa cufan jennee beek irra hedduun isaa gantuma innaawaa tuutni teenyaahu gantuu taatee jirti. Nas'alullaha salaamata wal aafiyaa. Addaatu tuutu irra nama qaanfataahu. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa takhunuu Allaha warrasuula wa takhunuu amaanaatikum wa antum ta'lamuun jee rabbiin jalla jalaaluhu. Eenyu yaamu jiraa wanni ajaa'iba namatti ta'u warras biratti. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa isaanowwan Allahatti amantan. Abdillahi ibni Mas'ud abi Abdirrahmaan alayhi min Allahi ridwaan. Maal ja'a sahabtichi guddaan kun yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhalladhiina aamanuu jedhu waanuma lama jee yookaan waan akkanaa godhi yookaan waan akkanaa lakkisi uma jechumaa fi wanni biraa takka hin jirtu. Namni ani ammoo mu'minaa ifiin jedhus gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin dhaggeeffata yeroo akkana jedhuun yaa isaanowwan Allahatti amantan Allah keessan kana hin ganinaa je. Ammas ergamas Nabi Muhammad baana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hin ganina. Eegana amaanaa isin jiddutti taate haala isin beeytaniin isiis hin ganina. Abdillahi ibn Abbas radiyallahu anhuma aayatana yeroo hiikumal je amma nami tokko isin keessaa qadaawwa jiru ayaakaaboo akkami ilmi namaa rabbii isaa ni gana ii wa rabbil ka'aba ni gana. Rasul Rabbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni gana ii akka ajaa'ibatti gana. Sahabtichi colleen kun maal jee aayata tana yeroo hiiku radiyallahu anhu wa an abi akkamitti namni rabbi ganaa jennaan bitarki faraa'idihi fardowwan rabbiin nurra kaayeetu jira sallakkisuudhaan rabbii isaa ganaa je. Rasuula isaa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akkamitti ganaa yeroo ibsu maal jee bitarki sunnatihi wa ma'siyatihi خرا إساني صلى الله عليه وآله وسلم لكسوا في بدي إساني رتي هجتشو داني أما أنت نوام ميقاتو جرا فاشنا نمني وان سنة إنتاني چوفاتو سنة جهي أما أنت أسديم جرتو تجرا مولد جامتي وان ميقا هاريا إفيف لبو إساتيف سنة إسي فلوسوفي تهي وان ميقا قد إيغانا أمانا إسين جدو تجرتو أمو أدو بيتنو ولنغننا جيه. Nama meeqa dhageesse boo billahi aleek yoo warra qaqqabaa taate malee abalutti maallaqa kannadhee maallaqa na jalaa hate maallaqa sannaa deebisuu dide naganee kajo waan nama addi namaa itti qaanfattuun sin jee reefun tana yoo na dhageessan nam meeqaatu tuutun nama gane amaanaa tana guddina isiitirraa bar rabbiin yeroo dubbatu jalla jalaalul malik innaa aradna al amaanata ala samaawaati wal ardi wal jibaal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ين. أماناتنا نتي سموان الرف النيجي رب جل جلاله دجي تنراس في الني غارو تراس في الني إسان بعد أجو صدا غيسا إندن تنو يا ربي خير مالف من دا إسيتي سنفينو isii tana baadhachuu dadhabneetis ibiddatti seenuu hin feenu jedhan. Waamala al-insaan ilma namaatu isii baatee ilmi namaa kunis ni tahee jee mootiin guddaan jalla jalaalu. Kaana tahee jiraa jee zaluuman jahuula lubbuu isaa khamiidhe wallaalaa tahee asliin ilma namaa cufaatu lubbuu isaa miidha wallaalaadha. Miidhaa haqa dalaguutuutu dhabamsiisa. Wallaalummaa beekumsaatuutu dhabamsiisa. Garuu ragaan keenya samawwan
dachi gaarotirra amaanaa tana kaayetiti baadhachuu hin feenuu ja'an isan nu cufaatu muslima warri as jiru mokka akkamitti irra fides ni beenaka indidan rabbii isaaniitis ni qulqulleessa wanti gurguddoon tun cufaatu beek garuu isin akkamitti rabbi qulqulleessanii hin beeytan malee nunji rabbiin jalla jalaalu rabbi amma yoo laalte gantuu qofaan sin jaabar نسأل الله السلامة والعافية gantuu qofaatu tugguuti bayne tabaan tabadhaa jettee hin tolchitu ni balleessita muhaadaraa arra dura 2022 amata afur dura magaalaa bareedduu kombolcha jaalawwan khiyyaatun nayaan waanin jeen achirratti ani eegana yaamtangaa ustaadaas jettani aan ustaadaa miti chikaayi garuu eegana yaamtan waa takka isin yaadhaamun jeen sanumaan muslimtoota cufaafudhaamas yoo milkaa'uu feetan lakkoofsa keessan beekaa waanuma tana wanni biraan lakkoofsa kee yoon beene ni balleessitaa bakka malee yoo dhaabbatte namuu lakkoofsasaa amma ummata warra dhiyaa kana yeroo dhaadheessuun agara nama garii ani waan isaaniitirraa kaniin dhaadheessu yoo jiraatte teknooloojii fi saayinsii isaanii qofa waan biraa wanniin dhaadheessu hin jiru kanaas nuti quraanaa fi hadiisarraa waan fagaannee fi isaan bakka biraa kutan lakkoofsuma isaatuma taphata namu waan inni godhuu qabu sanuma godhu yoo bakka biraa keesseen ni balleessa amma amaanaa tanarraa meelan sahaabota alayhim min allahi ridwan gaaf tokko jundub ibn junaada al-ghifaari abi dharr jechu radiyallahu an hadiisa saa imaamu muslimiitu tufide tayyaba allahu thara yaa ergamaa rabbii jeen rasuulan sallallahu alayhi wa alihi wasallam alaa tasta'miluni mee durataa ana godhii jeen yeroo kana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam harka isaaniitiin qabaniiti ceekuu keessa dhawaniin amaanaa tanan dandeessuu jeeni ani waan lubbuuti yaan jaaladhuun sin jaaladha durataa ta'uun innaha amaanatun isin tun amaanaadha jeen wa innaha yawma alqiyaamati khizyun wa nadaamatun guyyaa qiyaamaa keessatti ammoo isin tuni khizyun xiqqeenya ammas sheenaadha jeen nama isii haqaan fudhate malee eegana haqa isii keessatti taate nama gaggeesse yoo ta'e malee namni cufaatu kanatti duratti qabee kuni guyyaa qiyaamaa salphinaa fi xiqqeenyaan sin jaabar fuudhi waan biraatis koomitee masgiidaa ta'uu unnootii amman tana sooshaal miidiyaa gubbarratti nam meeqaatu tuutu jira amma footoo takkaan ani reefuun tana ol darbee nubo as geenye jee saayibonni khiyya congratulation jaan galatoomaa cufa keessanu garuu followerii hedduu qabaachuun sani khabajaa miti ni beeyta amaanaadha isin tun tashriifii miti takliifi ba'aadha obboleesso waan hin jirre yoo himte bar nam meeqa dogoggorsita amma waan laaftuu se ustaada jee nama keenya biratti laafa sii khannee jira yoo hadiisa hin jirre itti himte bar aboo nam meeqa dogoggorsiste san keessaa Abu Sabraddiin waanuma dhiyoota na deemu jirtu takka isiniif haa fuudhume sheekha guddaa takkaatu tuutu postu godhe Roberto Carlos taphataan biyya Biraazil kaduraan ture san jechu ni islaamawee je'eetiti kana je girrisummaa keenya bara ammas amma bare nama cufaanuu islaamummaan hin fadha nama cufni akka amantaa islaamaa qeebalu nin fadha yoo islaamawee hoo maalin jaa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar faaruun cufti allaha fa godhamtuudha allahan sanuu ibidda jahannamirra isa nagaya baasee akkanaan jaa rasuula jee sallallahu alaihi wa alihi wasallam akka inni islaamawuun isaa amantaa islaamaatiif waan biraa takka fidduu rabshaan godhu maltaate wabillahi alayhi inni dhufu baatu maa takkan sin jaabar garuu jee yeroo sanin nama rifachiisti laayikii fi sheerii fi koomantiin bayu
نبيرا مال تجرا يرو سنتي واتك جتة أتي أبلو الربيتا أبليسو أبلو الربيخو في مرة ناس وينبر يا دخي يا دان أيخا إيراميات يا دخي يا دان أي سنجاور نبيرا جرتو نما قد ديسيسا فوتو نما غرقل شنيك على مديما فاير رخايا توني بيخي إنجي فتمتي جرتاتي ورب الكعبة إنجي فتمتي مالك يا داني دويتان سنجا waa'ee saayinsii haasawee kana jaa wanni ati jette dogoggoraa qabigaa as harkistaaf doktoroota saayintistoota kana jee yaada isaa waan facalsiisu garuu qalama diimaa dibuun san waan hin jirre yeroo kana ani footoo poostu godhamte san fuudheetumaan Google footoo bar bakka footootu jira kilik irratti goote akhbaarri kun dhugaadhaayii jee editing gaafadhe fi ammas dhugaa baastuutu jira fact check itu jira oruma waan khanaaf qophaawe hojiin isaanii akhbaarri kun dhuga khijiba tanuma gargar sii baasudha social media irra agosta kana keessa hunnooti wanta naatu deemu jiraati dogoggoraa jetteetiti wanti as dubbatte gama kanaan ka jiru Roberto Carlos gama kanaan ka jiru dhugatti sheekha garuu Roberto Carlos si fakkeessan sheekha ajaa'ibaati sheekha sanillee warra Suuriyaati asliin isaa inni Brazil sababa sanirratti namni qalaaleka hadiisa kijibaa tokko yeroo ati haasofte sanirraan aboo rabbuma jira arra walumatti baqeessinii deemnaan sin jaabara yoo follow teessanii miti subscribe keessan deebisattanis ahlan wa sahlan sin jaarabbi jira awoo hadiisa kijibaa tokko iigoon teenyoo maqaa ustaadaatiin bar يا أستاذنا الفاضل حديث خنمي علماء كنا جتّي جاني يوم مسيجي إرجته والله خننجو نما ربي الرحمة قريف ملي هذا كمان أمانة هذا حافظ ابن حجر الهيثمي عالم قد ربي رحمته قدو في رحمة واسعة قربان من بررت أبتي شيختي خطبا قدو يو حديث dirq amami tije abalu odese garte sahiha isa tawu isa ammantan inni beinan ummatas la tunsay amarifun tanadita to konje imam muslimi odese tayyib allah fara abi dharr radiyallahu anhu oduna man jenne sayatu rahmat rabbiti nim bi qatal jeyona sayuma haditha birakhi jibayo hasawe durata anbiya ina hasawini jechuk abani haditha qurad jechuk abani yo haditha san gurban ammas tara do jumaa duftu yoro khutba go yonu ma haditha khijiba qa sautate fuudeti imama bira masjid fidu qabaji durata atu kana gola mali fay khijiba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khayib jirta tuna amana da rifun tana ayata qarani inna aradna al amanata ala samawati janni samawani dajji gaarotirra irra finni amaanaatana tafsira akkan nagammachiise keessa imam qataadaan ilmi di'amaa kaje darasa Anas ibn radiyallahu anhu tabi'i guddam rabbi rahmatahu wa rahmatan wasi'a malji amanan amantuma islama gutun amana daji inam business injabar tafsir ajaiba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma fardo rabbi gaggeesu kaje jira wan tultu jamte wan hamtu jamte abul aliyan akanaji san jechun amana haqatada kana dasnaji amantum man islama gutun amana daji ega kana jenne khamal ibsit jolleteti amana qamni ati qabdu amana ijjilamin amana afan amana harkilaman innawa kapitala guddanu tiqabnu wa turbani beta gurgulaman khe ijalamante afani harkalaman khe milalaman khe qama sala kheti يو وان خناتيس غراخيتي تربو علامة ابن القيم طيب الله ترى وان جهان خن وان تربان خناتي فنان اتي ورجنتا تيجي اسين تشوفو والراس جرو ما تي سولي ربي ورجنتا اسين اقول خنا تشوفا تي سوق امانه دجيجو اما كولين جنن نمك ام فچستين سنجي ور بالله عليك الدنيا ايسيتي نوتي توت ني برغزين سنجو مسلموتا برغنتو تاني بالله عليك حديث براقي ست رسول صلى الله عليه وآله وسلم ملجي حديث إساء إمام البخاري توتفدي طيب الله ترى أبي هريرة رضي الله عنه قافتك رسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابوت ولين قدوتا أسو جروتي قربان شلالون تقلو فيه يا إرقما الله متى الساعة
يوم تاتي قياماني جنان رسول صلى الله عليه وآله وسلم حاسوم إساني تسين غرين صحابة مالجان عليهم من الله رضوان إرقما ربي غافي إساتنا أغي غرو نجيب بيجان غرين أمو لكي هن أغي نيجان إيغا حاسو إساني في تنبودة رسول صلى الله عليه وآله وسلم غربار ريفن تنا قياما يوم تاتي جئي نغافي تسن إيسا جرا ينان أنا ونوتيا إرقما ربي أسين جرا يناني رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قيامان يوم تاتي جئي غافتي موكم دورتا توني نما إسي حقا هنقود النت يرو إركفمت وياسا قياما إيجي جيل إذا وصل الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أمير ريدون نما بكما نما لي بخامتي بخ غرو بخا جأمو سنيتو توتو نما بونسيسا بكما جأمو را يو خانو ملجت يو بخا تاتي بكما تاتي أكا غوتو بيتك أمانا دا بخ يرو أمرين تن درتا أمان أنغون تن نما إسي حقا هنقود أمنت يرو إركفمتي guyaasan qiyaamaa eeggadhuu jee amma mee bakka cufaa hunda yoo laalte nama haqa isii godhatu wallahi nama haqa isii godhatu miti waan nama gaddisiisu keessa tuni alaamaa qiyaamaa xixiqqoo rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam nutti himan irraayi hadiisa biraa tokko keessatti waan ajaa'ibaa bara hadiisa gabaabsineetuma fi silsilati sayyaa Anas ibn Maalik irraa dhufe radiyallahu anhu رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم مالجي أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة دري والنجل كأبا أمنتاتي سنرى أبدا أمنا ممادا بودي إسا وند أبدا أمو صلاة جي أمانا إجئتي برخيصة إجئتي غنمتي وغا خينيان unno ka agartun sinja abar silki yo sheikhni gurbato ko dawe yada abu kanati rawan kanarra debi yoji en record gudan recordi san sheikhni odo hin bayni record gudun amanta islama khaysati haramin sinjaba ulama'i lajnat daima jira ta saudi irra wali galti arradura le posto godetin jira an facebook yirrat malaka bi rakhisa abadan illa marra ما ربك إن أركضتم سنجا والنخي هنقو مسيبر جرو إجتيتي هنقو مسيبر جرو نماناك أبي جنان أتوبة لجو دب ديكم داراسي بود واني درد أبدن أمنتاخي سنرى أمانا دا بودي إسا صلاة جي أو صلاة نوما صلاة نامي أغرتي غرو قابو صلاة أكاغرك أبدو صلاة تنجبك صلاة خشوع ماهية الصلاة لب الصلاة في الخشوع خضوع إفقابو أتجيراتشو لصلاتني مليتان يو تاتبر يوغا غوني جيتشو مني سلانا غرو يرو أتجير راباتين أغري إمام شلك ييي مدور أفت جيتشو خيساو أمانتنا إيكونومين الدنيا غوتو قالو خيسا يو مقالا نبيتين يلالتيس إيكونومين إسي بكبيرا جرتين سنجاندن دي سوبوليس أمانتنا tanatti fayyadamee nama daaraa nama godhu akkanaatu jiran sinja addunyaa guutuudhaan sinja addunyaa guutuu waa hundaanu dardara kumshan ammantana yuunivarsiitii irraa yookaan kolleejii irraa eebifamee kadalagaa hin arkanne kana ormaatu tuutu jira amma kadabare akhbaara cuufa keessan as jiraachuu battanis addunyaan guutuu dhageesse وانا كنا نجرامي يرو غباب دوتي تجارة تاتا مليونر تاتا جاني تيتي نما غنو تو تجرو أبليسو مي دردرة خنا لالخا كومشن كورسين إسني خنا تجارة يرو غباب تاتا جامتيني سمبودا دردركم نشانين خن يو كورسي سنيف أرشو ما كومشن شن قفل بر غربان سن غباب دوتي مليون ديدن نشان أركتا جيجو غرو كورسين غربان سنسيخنو يوتيوب جوجل الرتيو سيرش غوتي نيرا لما ودو ينقف اللي أركت نيرا لما بالله عليك ونو أمانتنا مرتيسي موفي متيان فوركس وان جام تو تجرا مرتيسي علماء رباني دائي صادقة غافر دبليسو
isin halali arami sin jechan jiru khalli balak wan bira dagese wan biran odesinin sinja i korsi khanna mucan male wan sanna matabatu miti inni korsi khanna korsi tana bilashi sinja bilashi miti peji isayo de ter amman tana Abu Sabraddin atis anillenti ormi asjirullen I think TikTok irratti nam kun kuran qabachu qabdansa subscription bakka jaamtutu jira subscription sayyoo kili goote anti jalleen ni jirti mallaqa waa takka tinguunne video haaree waraabuu qabdamiti aboo kana yoonin video waanin takka hin gallakkisne ta'uu qabdi videoon waan takka galankase maali video tana ya aboo akka eesh mallaqa doolaara lamaa fi saantima 99 maaliifin qaban onnooti video ta'ee basha qabooti YouTube dhaqee ittiin daawunloo godha dhugaa keetii abii balqaali haara yang gallakkisu qaba amma kanatti bilaashi sinja garuu kilik gizee gooteen mallaqa asbaasti kursi si qarasisa inni kursi san wallahi Abu Sabraddin wan qalbi imimman namarra basur Amazon irra dolara kudanitti bitetiti kursi photocopy paste jecho copy paste jecho idima sangol hatta maqallen jijiru maqa janjo jamalillen njoni bar jan jiya Somali dalaga sati miti ka dalaga sati miti onno dardara ekonomi qalo itana me qanya dani doktora wijani doktora mali life coach khabira isafi de doktoruma me university ati irrae bifamti amma doktora video matan tanina aso jurube kala lamas awai social media rahmat rabbitin uji mana tuman itti dawadani caljeeta e basnan andemi tuman kana ja fadu video tan amma doktora bira to ko doktora nama jennuni jirami isa wajji gode isa fin akkan demo gode post goda ane garu doktora birati na so jira life coaching sinje bar e jarsa fi jarti an counselor furmatan isini khanna je yolalte me isa e bifamti lakka university internet irra eebifamti maqaa sitti himee maqaa ajaa'ibaa sitti dhawabar garuu injirtu beeki waaqee allafarra university san injirtu bar onnooti nama keenya walaa diaspora jetta walaa shamara biyya arabaa jetta muxuq isaan godhu jiraneen sin jaabar boleesu as qofaa miti yoonin isiniin je'u akkam jettao aw orma ameerikaatiitti shawwadanii bar billahi alayka ormi amerika ya khana sitebo onamni adin du harre sinakan sinjabar malakati yo dufte bo boleso taxi jira IRS jira uddu harre sinakani yo malakan khafan onno achitti doktora jaamte tak makan si dawe sitti mabar shinaya Bryant janin ana dira kaji ina hakhijib sisun sinjabar doktor Bryant jani life coach da jette gurbaa tokko saaxila isii baas koomidiyaan inni dhaabbatee nama kofalchiisa koorii hookam ja'anin koomidii dhaabbatee aboo yoo ati doktora taate bar mee waraqumatee nu garsiisi amma doktorotaan an beeku maqaa isaanii isiniif haa dha'u ahbab amma doktor Rajab Sheekh Abdul Karim Balla ilma ganda khiyyaat doktor Thabit Hassan gurbaa ganda khiyyaat doktor Irfan Ibrahim sahiba interneti social media matanarra walbarre eegana wal qunnamne jir eegana doktor Taju Hassan ilma ganda khiyyaat gaafa jolle kubbaa hojjetama jir jara kanaan isin doktorota miti cal jettaniiti ummata iskaam artist warra shawwadaati yoo jetten wallahi si umatteen sin jaabar maaliif janan ana khijibaadha unno waraqaasi fida qaabo awoni karta boral 4 kilo ra university itti eebifame jee certificate si garsiisu danda internet yo sente waan isaanini agartan ka irri kana godha garuu tanaan fidii ja'anini fiduu diddin sin jaabar esa fiduu boleso hada khiyana wala ma khiyana ilkaawu feta lokkof sakhebe American sinje war nuti warra Ethiopia miskina kana disi billahi alek intala takkaatuutu silkii dhabe eesaaf iddeewun beeku allakkoofsa kiyya ta biyya arabaati
Ani abalun ja'ama unnuti kiristiyaanaan ture nin islaamawee. Alhamdulillah baga islaamawte. Faaruun tarabbii ti faaruun cufninuu isaatu haa godhata inni sanuu ibiddirraa kana geessi baase. Gurbaa tokko unnuti mallaqa akkana na godheetiti na nyaatee nan jette. Amma ahabaab warri as keessa jirtan balaaxaa akkanaa nuti oofutti hin jirru nan jetta. Mee naman qaanfachiisuu rabbii jee qaabuun agartuu boolalbuu pirootokola kiyya barlaal Abuu Sabradiin nacci na qozaariyaa taayin bar hatta wanti gurraati illee bar nacci barni gartaayin ko Ustaada Hakiim Hassan Abuu Muhammad qalli baalag garuu karsooyyee yayyii mudawwaroo uffatte yeroon ta'eyo शेयर करो आप भैया amaana maali balaaxaan akkanaatu ni boo billaahi alee barakaa qaba mallaqee haramsan warabbil ka'aba hin qabuun sin jaaba miliyan takka yoo arkate wallahi jimuma qama uudhaanii dhufti maaliif garaa ballate beetee ulata qarshi kun kudhanii qamaamu qabu dhumte ka waan takka oduu Jaappoonii irraan bitanneen sin jaaba Innawa wanta nas rabbumaatu tutu jira Jawaaris jira kana itti ka'ee jeen wakka uummata lafaa ka'ee sanitti gadaayii sanitti rabbii jira wakkam jetta ukkeerraa kaasuun sin jaaba Abu Akayo ate kaisa je Abu Anas walinu rahatu zinja Abu Rabbi jirawoy confidence mo gurrenya da gargar bafannan zinja Abu Rabbi sitrisa nu rafulini amin ya rab awwalu ma tufqiduna min dinikum al-amana wa akhiruhu salat gotar irtoleti je sallallahu alaihi wa sallam dura wanni dabdan amantate sanirra amanamumma sani boddi isa ammu salata salanni nuti salannu ka ruhen qabdu ni tanafi wan gadi akkana asuna ba anafi di majette jullen gaf to ko dagala kasti khutwanti ya akkana mo korokam tunim be qabeti an jajja amirul mu'minin abi amr uthman ibn affan wanji imi walina yabnu alayhi min allah ridwan ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا ألبسه الله رداء عمله قبريتو كل واهن تاني جيبر هجي غاري خهجته يوخا هجي همتو خهجته هجته الله جل جلاله هجي إني هجت سن غابي دربنو إسا أفس ملي واهن تاني يو أبو صبر الدين أرنا مغاري تاتي صلاة هلكني dirqama miti sa'a bareedduu isiiti takka sadaffaa isii yeroo hafte malee ati kaatee amma nu biraan rubuu irru kudhan irrutti adhaana godha sa'a khamsaa gartee sa'a khamsa sabahan sa'a kudha takka teenya san jechuudha ati ammaan tana mee sa'a arba'a kaatee wadda'attee ilkeete shuwakkattee raka'aa lama gabaabduu faatiyaa inna aaxeena talammadaa faatiyaa qul wallaahu qaraate eegana ammas raka'aa lama mamiilan بسم الله تبديدا أمس قل والله قراتي إيجانا ركعة سدي وتري سب بسم ربك الأعلى تاني تقول يا أيها الكافرون تاني تقول والله هادي قرات متى إيرات سيجابر سبي صلاة جماعة صلاة يروبات والله جابي نوراس الرب سوفيسا غروبك كهنجر يو غلغلت إيتيس واننجر سوفيسا إيجانا أمو أتي نماتو حاسدان نبوته لك يا فزلوك حاسد نسي بوتين جيرو وچو فقطو قبدو سنوك أبي ربين سي أوفيسيو أو فكين يعني دوبين تلتيمتي الردراني عادة تنجئيتين خنجاء أمي عبد الله في أبا عبد الله جرجا أمتقون سوشال ميديا خنرد في ور إنجليزي والربشا أجائبا شمرتين ناس قابو ربي نتوفاتو ولنهاك أجئلتو أبو جار صافي جارتي رومانسية خنا iskeet ja'anii akkanatti guummaadhaan deemtu tan agartee karra dhaabbatanii kana deemti iyya kamaan muna qabaadha abuu romansiyaan akkamiiti buu jirri kun abuu namuu jala deemi abuu sheekootiin irra wal fixe barkum 2019 bar dhugaa miti jaartii lammadaa fuudhe inni abbay tun ta ajaa'ibaati boo yaa boo eesaa dhufte boo adii gaafa kanga mucaan agnostic jechuun nama rabbiin jiraachuu isaa shakku intalti ammoo yaa Abu Sabradiin affaariidhaan si jaaba. Allahu Akbar. Waan feete hojjedhu billaahi alayk qalli baalak.
huccuu ati hojii hojjattee san Allahan jalla jalaalu si uffisa. Asida balaa xaadhii si fasluuq asido ajaatee si baase. Asida maali odeesta waan mal taateef si hasada namo. Anaanoo mantana ni mal waan ta'eef naa inni maqaa hundoo mal qabatte maaliif si hasada bobboleessu. Ni bahasa kana funyang kurkuru akhira ammo ya Abu Sabraddin kana daran hama. اثنتان وفي رواية بابان جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة ولا لما يوخا والما الله جل جلاله كتاتا إسي آخرتي وننا ما قبس أدو جروتي الدنيا تنخيصة سي أريساجي سنما لجنان قال صلى الله عليه وآله وسلم رورو نمت قدو فيه ayyoo fi abboo harkaa fi fuulaan itti hammachuudha. Haqa namaa yeroo saamte roorroo goote nam takka nan beeku ana ustaada wallaa sheeka beekamaadhaana wallaahi ni baatiin sinjaa warra beeka ni baati funyaan qurquru haqa afaan qaban funyaaniin dubbata. Haqa nama miidhamee rabbiin ammoo numa baasan sinjaa. Jolle amman tan akkanatti waywaatee unno dhengadda dhiirummaa himattee marree himattee ammata akkana bobochu tana abuuta asii waa xiqqoodhaan sin jaabar yaa Abu Sabraddin. Oo gurbaa tokko nama ajjeese qabame abuu bar du'aatu itti murteeffamee yeroo ja'amtu amman tana du'a sin ajjeesan biti biyya islaamaatii miti baleesoo. Manuma hidhaa keessatti yoo jabduu taate biyya faranjii gaazaa fi kanaadhaa yoo si ajjeesan malee as nu bira yoo ja'amte mooti firdii Nitikata nama mootiidhaan du'anii I don't know yoo nasa deessitaniin furadhaan sin jaa funyaan qurquri malee zala aalawuma achi dulloomee yoo kana taate malee. Abuuta aakhiraahu billaahi aleeksanii barhamtu. Awoo hadiisa tokko isinii faayimu imaamu muslim fa odeessi xayyaballahu faraa Anas ibn Maalik irraa dhufe radiyallahu anhu. Irra qananaawaa gurbaatii ni dhufanii jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam jiruu duniyaa tana keessatti bar irra qananaawaa gurbaa billaahi aleek. Huccuu inni uffate jiruu teetana tasii jijjiirtu makiinaan isaa waan biraa tafakkaatu. Hogguma takka ibidda keessatti wal iyaadu billaa isa cuuphanii jeebar. Sabqaa takka cuuphaniituma baasaniin malaayikaan hal marra alayka khayrun qat khayriin sirra dabartee ni beeti khayrii agartee ni beetaa hijaaniin fayaquulu laa wallaahi yaa rab ni kakataabar. Amata 80 jiruu lagjarii qaalii tana kajiraachuu ture. Hogguma takka naqanii baasanii amas 80 kadabarsee irraanfata jahannam hogguma takka naqanii. Asii minniin sin jaabarta isaa inna baxasha rabbika la shadiid qabaan isaa jabduudha. Ammas inni qaaxaroo namaa qaba. Inni irraanfatu beeku. Inni irraanfatu. San yaaduu qaba malee asirratti namni na haa arku akka nama tujjaaraa mattaluun laaftuudha bar. Wannootii bar khalqii wanni godhu jirtuu sanii bar iskaam artistii bar shawwadaa sanii bar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam deebii qabaa bar huccuu kijibaa jeeni bar. Huccuu kijibaa jeeni bar. Amma namni tokko akka nama rabbi sodaatu aalima mataattalee nutu rabbi sitirii nurraa fuudhiniiti ni uffanna bar jubbaa cuma uffannee khaxarii tana bar. Yoo kijiba taate bar saaxiluu babaasadii. Qaaxaroo si qaba tawbadhu yoo tawbatte chumatti uffanna godha anjamaa yoo goote immoo gaafa qaanni dhageessa qaaba wannooti gandatti kitaakirra futta bilaa sallit sanirraan ustaada dogoggore khalqiin akka jaalattu wariin sin jaa akka nama isa eeggachuu jiru tokko agarre wanta natti nuti number 1 haasidootaan sin jaa warri Itoophiyaa nuti huccuu kijibaa jeen bahawweenee geelee teetii uffattee aruuza akka nama keetii yoo godhatte kijibdu huccuu kijibaati. Akka nama addunyaa tanarraa zaahidaa kajeellaa xiqqaatu imaamata maarree goggodhattee nama uffannaa akka kijibdu qalbiin ta'e ammoo addunyaan ka guutamte huccuu kijibduu uffattee jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam rabbi ni dandahaati huccuu dhugaa warra uffate nu haa godhuu sin jaamar kana cufa ilmi namaa akka uummanna yaadamu akka fadhes yaadu mal siidhamu. Ati kadhugaa san yoo taate ikhlaasa ittibaa asidiqi istiqaamaa qabannan dureessa namaatti barbaaleessu
waan harkatti amanfachuudha. Amma yoo laalte viidiyoo takkaan dalagee Abu Sabraddiin gaafa tokko ani tujjaara yoo ta'uu feete waa afur godhiin jee keessaa'uu alaga jaalattuu tana keessattiin sin jaabar. Kaduraa hattuu ta'iin jee hattuu. Eeganaa ammoo ofii naa godha sharmuuxa ta'ii jee. Eeganaa sharmuuxa qopheessaa ta'ii pimpi jira dhalaalee teenye warra naggaduutu jira habab. Albama gaafa duraanii yaadattaame keessummaan gizee nu dhufte bara Abu Sabraddiin albama kanninaaf akkasi shamara teenya filachisiisa. Kan ammoo fattaala ta'iin sin jaa mallaqa dalagaa qabdi yoo feete dalagaan tun cufa ammoo ibidda nama geessite walii yaadumilaa. Barakaan hin jirtu yoo laalte mallaqi guddaa barakaa hin qabu. Maaliif barakaa sodaa rabbiitii fi iimaanaatuutu barakaatti godhaa. Meela Rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waan nun jiru. Man asbaha minkum aminan fi sirbi muwaafan fi jasadi indahu quutu yawmin faka'annamaa hiizata lahu dunyaa bihadaa fi ri'aayi. Hadiisa kana gariin ulamaa'ii da'iifa jettiini anta imaamul albaaniitiin fudhadhe xayyaballahu faraa hasan jeen inni. Ubaydillaahi irraa dhufe ibni Mihsin al-Ansaarii radiyallahu anhu. Namni isinirraa ganamatti seene haala nagaya tahe muwaafan fi jasadi qaamni isaa hunnuuti nagaya ijji nagaya gurri isaa nagaya paaraalaayizii miti miilli kee indoo quutu yoomi isa biratti qatee qallabni isaa ka'arraan tanaabar kabaruuti miti arra waan nyaattu ni qabda faxara laaqana hiraa tahe akka nama addunyaan tun mogolee guututti isaaf walitti qabamteetii. Namni addunyaa guutuu mogolee isiitiin harkate dubaree rabbii isaa galatoonfachuun qabu. Maallaqni jira garuu barakaan hin jirtu kaa maaliif bakka malee irraa dhufe kaa halaal laffaatee hin finneemi yoo laffaatee fidde ni mi'aawaan siidii awar billaahi aleek. Ogguu ajandaa asirratti nu baasanii ajandaa tultullaa hin qabne agarree hattuun lama yeroo waliin hattu waliin loltu qoodarratti wal qoodamti. Viidiyoo takka waa takka je'eetitiin gantummaa Oromo biyya alaa jirtan daayispooraadha afar daayispooraa shamara biyya arabaati isini xiqqaatti je gurbaan bakkuma tana qabee mureeti qabee posto godhe gurbaan salillee nama jaalatu aboo ay ustaada akkami kun akkana nun ja'a marree ja'anii rafshaa qoomanti ilaale eesh maal na godhuu dandeessan bobbalees waan dubbiin sanii miti barnama keetiif hin ergitu ummaati miskintitti achii hunnooti dasaa keessa jirtu san isiif hin ergitu qarshi 220 nyaadhamte san bobbalee Zakati bukan jatuh. Sedekah rahimah, sedekah qofaa miti bar mindaan isii lama sedekah kan nachu kati mindaa qabda eegan afira maxxanfat. Maaliif namni akkasii shawwadu siif fadhe kaa maali makaraw humbii kaala makaraw hin karaw amma meetuni waan akkami amaanaa tiisuu bar amaanaa namni tiisu guyyaa qiyaamaa jannata itti seenaa bar obboleeyyan kiyya kan islaamaa. رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم غاف درا أكمت إسبيخا وانتو كبر أجائب خنتته يا أبو صبر الدين من كان فتاه وريرولان ودو إرغما ربي هنتاني محمد أمين جتشو تراني صلى الله عليه وآله وسلم مالي في سنير رامبر غنتو غيست يا أبو صبر الدين يوكس تيبر نمان أجائب وقا غنتو لا إني خأدات لا نموتو أما نما Inna waq isa zaman jahiliyyaa sambar wololuudhaan tokko kaa'ee maal jee farda isaa ka amman tana furuufkaadhaani farda qabdaanii ka akkana coocoo jee bar shuruufkaa dhiyeessaa fi tokko bar safii qullaa harkaa qaba arattu an umanniiki walaakin al-aara al-aarifuuna yahuuduu je'en ani silaa unnoo safumatii tana gartee coocoo akka nama kana qabdu shuruufkaa qabduttiin siyaamuu fadhee garuu xiqqeenyi kijibaadhaa saniitu tun qaanfadhee dhiisee je nam takka biran jiru bara Abu Sabraddiin لم تقبلين جم إمام البخاري طيب الله ثرى قرباتك سببا فرد إسا مهري إسا خشرف كاهن قباني أكنا جئيق أبيني هاي خيسي كانت تقوم سي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خجيب الرخايا جي الراهن كروجي حديث سن إسا قفاتو بيخافي بر أمنامي كانت إيرو فيبر Ranta nanubiro wonni kanan jirtu malif namu deeggaraa qaba Abu Sabraddiin atis foloworoota qabda anis foloworaan qaba boleeyyan kiyya warri as na jala jirus folowora qaba sambuuda waan akkanaa gizii haasomtu
نبرفا بكم تولا درانو بينان حكيم خنا أنا تو بيخجا إيسان نبيت فيديو متي لالتي ملي المغندقياتي إيسان نبيت أبو بوليسو بر حاسد بر جبا دابر لا حبيب الله خالي لا نو جبا داون جبا ديرو tanan nama daw to kana garre no baleso akasi akka walin janne aja akkana bas biliyana to ko fitu afuri mo akkana malaka nama kana jaani mata nama shawdu sayyo lalti marwata kamisha se gurguru de muna ifsi jete warabbil abo ni gudda takatimi to si ifsun dundo malif kan zindi la kufsi samali tawtu jiraka wonni si wan agar tu makina lamborghini kababar makina rolls royce kababar sabba satir rafi da lamborghini billahi ali isvaltin tenya uni dendesi wala kaya wo ishfi kada gawa to qur'ana bi hadithi uzujuro rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawasa amana ma san kaisati inni amana ma tuwe unnu muhammad amin basanif sallallahu alaihi wa alihi wasallam awo amana ma tanabar lakko so ofi be ku takka qissa bareddu takka isni ayu qissa dugati Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gafa zamana khilafa isatiti Aba Ubaidah tuture mata warana kana ka ajaju egana inni alaya barresi enyuf Aba Ubaidah ibn al-Jarrah amana ma kana fi sinja cufa sani rabbil rajalatu alayan mal jatti zai ya Abu Sabruddin assalamu alaikum alayan tun Abi Bakar ra Aba Ubaidah birakadimtu ati durata umma kaitirra warana kana jechu an sibusetin jirajena Abi Bakri enyu gode bakka kay enyu shume Abi Sulaiman Khalid ibn al-Walid al-Makhzumi tufar bir rajalatu isan shume wanninin isa shume wan inni ana birati atirra sadarkat abate fi mitije calan ati ana birat garuu inni faxinummaa ati hin qabaanne tokko qabaa tanaafin si buusee jiru. Aboo Abaa Ubaidah ibn al-Jarraahin moochee no magganyoobo maal jechuudha.